Nandam hamo thong hi kulanga Zinglei ruk thong pang thar rak ngai ti ding in kan som than ha mai mun thabong kasi Pado thlen na shrabdai phu di lakni lungrol te in kadaw na kalpi ding in CNF ni forfil nak antwa sham in no ngai nak ala tu SSPC ral kap no ngai nak thalo asham in kan bong kho thulong a mizapi ni andu mi le an hel thuk ni adik ni democracy phonglam achhuak kholai chu cha a pado thlen na shrabdai phu di lakni mizapi mutmai zo in SSPC no ngai nak thalo asham in kan bong kho nak ding cha a lungwal te in kadaw na ka ital chiao ding in Chin National Front CNF ni ramkip democracy ni September ni khai nga a zathan anchua aliam chia thong hi pariat kum thok in September ni khai nga ni pau a ramkip democracy ni program kan hang na United Nations shrenak in ramkip democracy ni program ni atin mi chu democracy phonglam pol fekte in itlai ding le choisan ding hi asina in valai chung ramkip pa democracy phonglam he akal mi wal sang batuk in chol chang nak fol temnak le ka dau nak fol achuak i lungle theina kan tong ta liao chan a democracy phonglam pol choisan ding in azom choma mi ram na phu na le kumpak mi nung an rak tampi ve mi ni hin tha jang athot tar ve kan ram zong a luat na kan rak mu khom kha zakwa somli nga kum thok in mizapi ni democracy chawvo kan ting chaw tak tak khaulo luat na kan pu bak in chana rau ran a ram chung boi bai na achuak i rau ka puk nak thalo tang a kan ha i mizapi ni antem tor chwa luat na kan rak bu nu in chan khat rau ka puk nak thalo kan dau aliam chia thong hi kula khat kum pawdo thanak in kan tha jang kan thon tar than na i atu hi abipi tukmi chan a kan phan chang ral sang uknak thalo asham in kan bong kho nu long a mizapi ni andu mi le an hel puk mi adik mi democracy phonglam chu achua kholai i kan ting chau kholai chu cha a pawdo thamna shramtlai phu di lak mi mizapi mitmai zo in ral kap no rei nak thalo asham in kan bong kho nak ding cha a lungwal te in adi dong tiang ka dau na ka ital chiao na usi tia Chin National Front CNF ni for fil nak song amtua tong hi kulanga kum i ramkip democracy ni a hin achieving gender equality action by action rpg asi atu pawdo thanna ka hin nula pa thaidan na umlote in lungthaute in ani pek chan chiao ni mu asi nula pa thluwan nak aum kho nak ding cha a don khan tu asimi ha khalmi pu kho mi abit tuk mi hille ahan leo phulam itlai peng nak hi kan ma puchung zong a kauri hibial te zong hi kan ni sarsiam na a her cha a mizapi ni dil kam mi pawdo thumna shramtlai phu di lak ni hun khatte a kan dau ti I democracy phunglam kan sarti na a her tia Chin National Front CNF ni chathan an chuami a an lang ter Yangon a mindapol chungmi chinnu pakhat atlaw Yangon ram chan shwe pita peng a chinnu pakhat lamale nak in atlaw I an hur hi lau kong atlaw mi chinnu he ne niam in au mi ni an shim atlaw mi chinnu chu chin ram mindat khopi tol chungmi kumsom de shrong asi I September ni thenga Zinglei Thawngchimnak pasori tluka khan lamale nak in atlaw I an huri lau kong ama he ne niam in au mi ni an shim in mai I lamalim nak in atlaw ani hi lenga chok bal lau I khusung zong a chok bal mi asifon lau kubu pa chang mi asipin a kol hol athiam tok lau mi asifon I kan long re athai ngai amu mi nan uma chun pastor ki lun phone number 0945083 30001 a nan kan pe klai nak lai kan in nol kal na tia atlaw mi chinnu I achung khar ni an chiram thlang lai ya chun thin na kan to than lai lo tia SSPC ni an than sham in no ngai nak ala tu
State Security and Peace Commission SSPC ni aralai mi December thachunga thimnak towa antim mi a chiram thanglai palawa matupi mindatle complete peng chunga chun towa ni tim than lokong SSPC tang I a ummi Union Election Commission ni September ni thailizan a anthan chupin a chiram chung I a ummi penglital in ramkul le ramthan pengsom nga paruk chung a zalong te in le thukruan nak a ummi thim nak tua kho asilai lo cha a atu bantuk in an le than hi achi kong SSPC tang I a ummi Union Election Commission ni ang lakter alwan chia ogot khachunga khanchun SSPC ralkat ni mimaram hunkipa aralai mi December khachunga le thongmi kula ruk January khachunga thimnak to ading in anthanna in chiram palawa matupi mindatli complete pental in mimaram chungram kulli ramthan pengsom nga paruk a chun thimna kan to than lai lo tia anthan than hi asi tukum thongmi kulanga December khachunga SSPC ralkat ni thimnak to antimia hin chiram in New Zealand Congress Party Zomi National Party le Khumi National Party ti in party pathum ni ital wedding in an sokwe tia thai si Michina khopi a KIO officer panthi than tong kachiram kul Michina khopi I a ummi sampia lampi chung a September ni thaili zanai swimelam pathum thuka khan motorcycle achidni kachin independence organization KIO chawza in officer pathi chu SSPC ralkapul ni moto in andoi na I anka na cha a annun nak aliam kong Michina khopi thonglak nak shampi ni anchim Michina khopi I a ummi sampia lampi chung a motorcycle achidni KIO chawza in officer pathi chu SSPC ralkapul ni moto in andoi na I anka na cha a annun nak aliam anwak chu SSPC ralkapul ni an headquarter sakhan pi a an kalpi na tia Michina khopi thonglak nak shampi ni the Kachin substate media a achim alwan chia July ni thai zong a KIO officer pakhat chu SSPC ralkapul sin I a fot ni Kachin PDF KPDF chungtal minung pali ni maithal in anka I anunnak aliam tia CDM atwa mi major pakhat ni achim ve SSPC ralkapul ni khopi chung I Frontline pu chungtal an tlaisol natik a ralkapung lamhe atlak ning in antoleng ma ok asi ralmai a dokhan na Frontline phuna ni SSPC ralkap chungtal an tlai na chun ramkip ni an nei mi ralkapung lamhe atlak ning in antoleng na I phate in anzau khan na tia CDM atwa mi major pakhat ni chun achim Kachin ramkul chung a SSPC ralkap le to chung shamtlai tangthi phuna kar a kadaw na afak I SSPC ralkapul ni tlekhi nak song betak ve in antua tia thai si tangtapeng a SSPC ralkap ni nupathum an tleichem na umnak in pashaling song an khang Mandalay ramthen tangtapeng Yongsin chi khwa a umpuna formi SSPC ralkapul ni tol chumi pathum an tleichem na I umnak in pashaling song an khang kong tol chumi ni September ni thainga a anchim September ni sha jinsui lam hei khathok in malhai peng in tangta peng Yongsi chi khwa a ralam sial in alut I umpuna formi SSPC ralkapul ni khuchung I athop mi nu pakhat le rolchan a akal mi nu pakhatal in minung pathum antle shem ha dia thai si chupin a SSPC ralkapul khuchung I anrak lu liao a zamlo in khurchung I athop mi tol chung mi cheu khachu antlai na I in chunga an shan na nan zama chun nan in lo kan khang di lai ti in thi thai na tia tol chung mi ni chun an chim SSPC ralkapul hi
yong si chi tang ta khwa I aum mi electric mai arok mi pol rem ding in akal mi an si I EPC red tron mi minung som sari leng song anital yong sin chi khwa a upona khwar mi SSPC ral ka pol mi chun pezul in zalekul shamngan pol zong du pau in anka thia pol chung mi ha sin in thai si mong yua ya chi kaliwa lampi ka daw na ka SSPC kulakwa an chi sagay ram chen yima pimpeng mong yua ya chi kaliwa lampi chung a ralam sial mi SSPC ral ka pol chu to chung shem kai tang ti phuni voi ni tiang bompuat no in an ka nga I SSPC ral ka kulakwa an thi kong Black Vote Fighter Local PDF le Black People Defense Force BPDF in Trongwang Wai Tu ni September ni thlai nga a an shim September ni thlai li a Tayo ching khwa I umpuna khwar mi SSPC ral ka pol chu mong yua ya chilam pi chung I ral lam sian leo a ko chung shem tlai tang tri phu ni bompakul an tua no na pin a mini som li nga chung shong kap ni kar ka daw na ka chuak chu ka daw na ka chun SSPC ral ka pul leng an thi I Kiamator mi song an tam ngai cha a SSPC ral ka pol chu tayo ching khwa a nuan pil chan kapni kar ka daw na kadi tu a athi mi le Kiamator mi SSPC ral ka pol chu SSPC ral ka pol mi an lak na I no Western Command headquarter a an kalpi na tia Black Vote Fighter local PDF in Trongwang tu ni an shim chuban tuk thiam in September ni sha Zinglei lam leikhatli somthum nga tuk song a yima pimpeng baboi pu so thi khwa in mo yua ya chi kalewa lampi chung a kalam sial mi SSPC ral ka tha jang zabi shong chu to chung sham tlai tang ti phu ni lampi chung hunma pakhat a rakbo in an ka nga chuka daw na ka chun SSPC ral ka phakwa an thi I to chung sham tlai tang ti phu ha chu himte in nuan pil khau than Black People Defense Force BPDF in Trongwang Wai Tu ni an chimve nga phepeng nei ye kan sakhan in SSPC ral kap thar panga mizapi sin a ani fon magweram chen nga phepeng nei ye kan byuha sakhan in SSPC ral kap thar panga chu anzam I mizapi sin a ani fon kong Membu Penkom PDF Battalion Pati ni September de Thainga a Anthan September ni kwa za Srimialam Pashale Chilthuk a nga phepeng na ye kan byuha sakhan in thap sham in ral ka pa lutara tong mi ral ka thar panga chu mai thal zun khat shamnam dang pol le ral kap thom pol he anzam I mizapi sin a anifon andi lakhin Kamaya Zangal Kul Battalion I Aumi and CE Sharam Kul Mongpan in Magweram Chen nga phepeng a SSPC ral kapni an kwatni na an si tia Mimbu Pengkom PDF Battalion Patni in Trongwang Wai Tu ni an chim nga phepeng na ye kan byuha sakhan I Aumi SSPC ral kapul hi nga phepeng a shambut mi CDF Asholi ACDF tangti punhani an kalang manghapin a Rakhine ral kap e zongni an ka nga I Lieutenant Colonel Pakhatli Captain Pakhatal in SSPC ral kap Somaling ni sakhan an swatak sang I an zam nga atang ri mi ral boy pole an kutang SSPC ral kap dang pol zong zam di ani tim kong mizapi sin I afon mi ral kap thar panga ni an chim tia Mimbu Pengkom PDF Battalion Patni ni an than mi a an lang tar chi Sham in no ngay nak lak ruwa tamu Pengkom to chung mi zale som rukhat an nun nak aliam State Security and Peace Commission SSPC ni Sham in no ngay nak an la kumli leng chung a India mi maramri sagayram than tamu Pengkom I a ummi Wal chung mi zale som rukhat an nun nak aliam tia Kuki Women's Human Rights Organization KWHRO ni September na thaini a anthan hikumli leng chunga hin SSPC ral kap ni faltung nak ban long le helicopter in tol chungmi ha anum nak in le
Ko chung sham tlai phu na sakhan a boman thak I drone le sham ngan tal in ka do nak boizat ni som thum ruk piang an tua nun mak liam mi nong zale som ruk khathi SSPC ral kap an ko tang sham tlai phu pol le Assam rifle pol kha non nak ruang a achi mi an sinha I chu chung a chiu chu sham ngan khen nak bom le mai lam sol nak in nun nak liam mi song ani tal chupi na piu so thi shem nak le adang dang ruang a tol chung mi zale som thum ruk ni hliam han tor I min nong zale som sari paruk song SSPC ral kap ni an tlai na tia KWHRO ni an lang ter SSPC ral kap le an kutang chem tlai popol ni ramu peng chung I awum mi khotli kip a ruang lo in tol chung mi na nak in pol an khang I an sho piak na chupin a Zinglei in bomon thak ruanga him in thong khat liang zong a jok tia Wuki Women's Human Rights Organization KWHRO ni an thania chun an lang ter Hiu khupi in chua tim ni SSPC ral ka pol ka do na ka ralboi pakhatal in minung paruk an thi sagai ram than hiu khupi in khotalei a ralam shelding in chua tim ni SSPC ral ka pol chu to chung sham tlai tang ti phu ni drone in boman thak ko na I ralboi pakhatal in minung paruk an thi kong hiu peng PDF in tongwang ai tu ni September ni hlei nga zan a an chim September ni hlei li Zinglei Swimmer lam pashala chiu thuk a hiu khupi a umhona khwarmi SSPC ral ka pol chu hiu khupi in nitlak lei maram chung I a ummi khote lei a ralam shelding in gawi pangpar dum chege I tim to nak an ngei leo a ko chu cham tai tang ti phu ni drone in boman thak ho na chuka dong na ka chung ral boi pakhatal in SSPC ral ka pol fu an thi I minung pali ni tiam ha fa ngai in an tuar tia thai si chuka dong nak chu shebo pengkom number hlei li battalion number hlei nga battalion le battalion peng pa ka pha drone force tang ti phun ha ni an kalpi mi a si tia hiu peng PDF in tombawai tu ni chun an chim Thailand na phungning lo in alut mi Myanmar mi somsari tlayan tong chan Thailand Myanmar ri Kanchanaburi pengkom Sangkhlaburi ramri alon I phungning lo in Thailand ram chung a alut mi Myanmar mi somsari chu Thailand no ngei tu pol ni an tlai than na kong Thailand shambun thongzam nak ni September ni thlainga a an than September ni thlai li chun sui mi lam hlei ni la cheu a Sangkhlaburi nang long peng chung I a ummi hei thu chin nak dung pakhat a phungning lo in Thailand ram chung a alut I a thup mi Myanmar ram mi pa som mi riat le nu kul la ni ti in minung som sari chu Thailand no ngei tu pol ni thongpang an thei cha a an lu no na I an tlai tha tu bantuk in tlai atong mi Myanmar ram mi som sari chu phunglam he a tlak ning in ta za chuai an si I dan tat nak an pek di na nu a Myanmar ram a an ko than ha lai tia Thailand shambun thongzam nak ni chun an lang ter alon chia September ni hlai ni zonga khan Kanchanaburi pengkom thong phapum a phungning lo in alut mi Myanmar ram mi hlai kwa an tlai na tia thei si Longmali post tha zang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak chung a kami lom tuk Zinglei a thong pang thar he kani tong chan ha lai